Reka nongere kugushimira byimazeyo wowe tugiye kubana kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda Daily News TV. Birumvikana neza cyane twigarukiye ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri uyu mugoroba. Uyu munsi turi ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. Dore ingingo amakuru yacu ari buze kugenda yibandaho. Ndaza kukubwira ko umutwe wa M23 wahakanye bikomeye cyane urupfu rw'uwitwa Colonel Makanika. Iyi nkuru ndaza kuyikubwiraho ku buryo burambuye. Ariko kandi mu yandi makuru ndaza kukubwira ko uwitwa General Pacifique Masunzu ubu ngubu atakibarizwa ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu yandi makuru turerekeza muri Robero, nkubwire ko inyeshyamba z'umutwe wa M23 zikomeje kugenda zikubita zibangura cyane abarwanyi b'abarundi FARDC ndetse n'abarwanyi baba Wazalendo ahangaha muri teritwari ya Robero. Mu yandi makuru kandi turaza kwerekeza muri Uvira, nkubwire ko Uvira ikomeje kugenda ivugiramo amasasu aremereye, aho umutwe wa M23 uvuga ko ugomba kwigarurira iyi Uvira ikayikuramo abarwanyi b'abarundi bakomeje kugenda baharwanira ku buryo bukomeye cyane. Noneho rero reka nkubwire ngo nyemerera amakuru yacu tuyagarukeho ku buryo burambuye, ariko mbanze nkwibutse gukora subscribe, ukomanting ndetse yewe unaliking, nibiba byiza unasharing kugira ngo amakuru yacu abashe kugera kure nawe wabashije kugenda ubigiramo uruhari. Ubwo kandi nabahereje ikaze ku buryo burambuye. Duhere kuri izi nyeshyamba za M23 zongeye guhakana zivuye inyuma urupfu rw'uwitwa Colonel Makanika. Byavugwa ko igisirikare cya FARDC mu bitero cyarashe ku birindiro by'umutwe watwirwaneho ahangaha muri teritwari ya Fizi, ariho n'uyu Colonel Makanika yaba yaraguye, ariko ku buryo bukomeye cyane, ku buryo butunguranye, mu gihe abantu benshi bari bazi ko uyu Colonel Makanika yamaze kwitaba Imana. M23 yongeye guhakana ko uyu Colonel Makanika ari muzima, ko ndetse yewe mu gihe ibi bitero byibasiraga irindiro byatwirwaneho ahangaha muri teritwari ya Fizi, uyu mugabo Makanika atarahari ku buryo bukomeye cyane. Ni FARDC yari yamaze gushimangira ko yamaze kwica uyu mukoloneli w'abarwanyi b'umutwe wa M23, ariko kandi nkwibutsa ngo uyu Makanika nubundi yari yavuye mu barwanyi ba FARDC. Mu yandi makuru kandi ntarenza ingohe ntakubwiye nuko M23 ikomeje kugenda yigwizaho abasirikare benshi kandi bafite amapeti aremereye bava muri FARDC bakomeje kuza kujoyininga izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Ubu tuvugana inyeshyamba z'umutwe wa M23 zamaze kuba zakwinjiza abasirikare bagera kuri 6 b'abakoloneli gusa. Noneho rero ni munyemerere twerekeze Uvira, nkubwire ko Uvira ibintu bikomeje kugenda bicika, intambara ikomeje kugenda iba intambara, aho umutwe wa M23 ukomeje kuvuga ko iyi Uvira igomba kuyongera ku bice yamaze kugenda yigarurira hangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi Uvira ngo igomba kujya mu maboko ya M23, ikaza isanga Goma ndetse na Bukavu, ikaza isanga Kamanyora ndetse no ku yindi mipaka yamaze kugenda yigarurirwa n'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Ni mu gihe kandi iyi M23 ikomeje kugenda ivuga ko ishaka gufata neza abaturage bahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo neza kurushaho uko FARDC yabafataga mu gihe yari hayoboye. Noneho rero mwokagira Imana mwe ni munyemerere mbabwire ko uwitwa General Pacifique Masunzu ubu ngubu atakibarizwa ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Wakwibaza ngo uyu General Pacifique Masunzu kubera iki atakiri ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Uyu nguyu General Pacifique Masunzu ubu ngubu ari kubarizwa mu gihugu cy'u Burundi, ngo ni nyuma yuko umutwe wa M23 wari wamaze kumushyiraho ingenza zikomeye cyane, aho washakaga kumuhita. Makuru yakeshejwe maneko za FARDC ndetse n'ingabo z'abarundi aba Wazalendo bashyikirije leta ya Kinshasa aya makuru ko uwitwa General Pacifique Masunzu agomba kwicwa uko byakagenda kose. Uyu mugabo rero nyuma yuko yaramaze kugenda ava mu bice byinshi cyane ahunga umutwe wa M23, yaramaze kugera Kisangani. Abarwanyi ba M23 nabo bavuga ko bagomba kumusanga Kisangani uko byakagenda kose. Ubwo rero uyu mugabo amakuru akimara kumugeraho ntabwo yahungiye i Kinshasa cyangwa se ahandi hose ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahubwo yahise afata yihutira kugera mu gihugu cy'u Burundi, ngo hazakomeza kugenda atanga amabwiriza n'ubundi yakomezaga kugenda ahereza abarwanyi ba FARDC bari bakomeje kugenda barwanana urugamba ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo rero General Pacifique Masunzu yayoboraga Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Epfo icyarimwe, niwe yarakomeje kugenda ayobora ingabo zose
zose zihari nyuma y'uko Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo uyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaramaze kugenda amuhereza ubu bushobozi nyine bwo kuba yayobora Kivu ya ruguru ndetse na Kivu y'epfo. Noneho rero mwokagira Imana mwe ni munyemerere twigerere ahantu hitwa muri teritwari ya Rubero, mubwire ko ahangaha naho hakomeje kwaka umuriro ku buryo bukomeye cyane. Inyeshyamba z'umutwe wa M23 zikomeje kuvuga ko zigomba kwigarurira iyi teritwari ya Rubero. Ahantu hitwa Matembe ni mu baturage benshi cyane, amasasu akomeje kugenda avuga ndetse abaturage bakomeje kugenda bavanwa mu byabo n'intambara ikomeje kugenda ibera ahangaha muri teritwari ya Rubero. Umutwe wa M23 ndetse n'abasirikare ba FARDC bakomeje kugenda bahanganira bikomeye cyane ahangaha muri iyi teritwari ya Rubero. Ukaba wakwibaza uti rero iyi teritwari ya Rubero biraza gucura iki? Ese M23 iraza kuba yakwigarurira ibice byinshi ahangaha muri teritwari ya Rubero, dore ko M23 itahwema kuvuga ko ishaka iyi Matembe, igashaka ari Mbongo, igashaka Mambasa ndetse na Katsumbiro. Ntabwo biramenyekana rero koko niba M23 ifite imbaraga zo kuba yakwigarurira ibi bice byose nkuko iri kugenda ibyifuza. Ngo yamara gufata ibi bice rero byose igahita yerekeza ahantu bita Ruwofu ndetse na Kayina. Ahangaha hose ni muri teritwari ya Rubero bikomeje kugenda bivugwa ko rwose abarwanyi ba M23 bahifuza. Noneho rero reka twigire kuri aya masezerano y'u Burundi ndetse n'igihugu cy'Ububirigi. Ubwo ni nyuma yuko igihugu cy'Ububirigi kigaragaje uruhande kiriho ntambara iri kubera ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko kandi Ububirigi bwahise bushinza u Rwanda ko ari rwo rukomeje kugenda ruteza umutekano muke ahangaha mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi ni nyuma y'uko Ububirigi bubwiye u Rwanda ko rugomba guhagarika ibikorwa byose rufite ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bitaba ibyo Ububirigi nabwo bugahita buhagarika igitaraganya ibyo rwari rwarageneye u Rwanda. Ubwo ni inkunga rwahere u Rwanda ndetse n'imikoranire byagiranaga n'u Rwanda yose. U Rwanda rero rwahisemo kureka ikintu cyose kiruhuza n'Ububirigi, ahubwo Ububirigi amasezerano rwari rufitanye n'u Rwanda bwari bufitanye n'u Rwanda buhitamo kuyagirana n'igihugu cy'u Burundi. Kuri uyu munsi rero ku itariki 20 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025 nibwo u Burundi ndetse n'Ububirigi bwashyize umukono kuri ayo masezerano yose Ububirigi bwari bufitanye n'u Rwanda. Soreje ahangaha amakuru nari naguteguriye, gusa nkubwirane niba wakunze uburyo dukoramo aya makuru, kora subscribe, ukomantinge, urayikinge ndetse yewe unasharinge kugira ngo amakuru yacu akugereho aho waba uri hose ku isi. Ushobora gukomantinga ukatubwira ngo udukurikiye uherereye aho ngaha, natwe ibyo biradufasha kuko tuba dukomeje kugenda tubana nabo tuziranye ku buryo bukomeye cyane. Jewe uba waguteguriye aya makuru akaba ari nanjye uyakugezaho, nitwa Mr Kenzo, ndabashimiye.